ngesah nih. Besar nih kan? Oh, ini nih. Kok Sup. Hei. Belum patit yang tu kan. sama delik di te perlo mentangi dan di sar dandar rentak tiang ngai nak deng jongki lai thương hai sar trai gakwa ban yetu hok eti menta bangi lami na selong imut ban Kutong bangi kersan. Pengennya lagi kan bawin mereka bagi perlu ngapung sting. Jadi kermen ba ninyo mari kendulang ninyo sultanat. te na kaliang jonga ngamtip hai kita kecakap lai bam kana dan kayak itu Aku recep. ya si ali kecakap ke bangam penjulek menurut ingin lai pas time benta ta kecing kemen ta kecing job jong UMP jong yuba menta di Dr. Ricky Sengkon te ngasku ban ai play ru pi ki parlo paro kinong kersan ki play kersan lang bat ni bet tim ha ko ba i Dr. Ricky Sengkon ila poisha kecing job pada burom te play sibon ngangai na pedeng jong kiru ayu i ha ki media ba play abam kana kam station juai mo play bam kana play lum nyelang play by Dr. Kisungkon mereka kecing kemen play lum hidan lede ikan ni kedai ka AKA ke ba kedai kecing sedang ban penurlong ya kata kecing angnut jong kaseng voice of people party ha ban penurlong ya kata ka clean politics kebangim syam lasim pisah nang nuru wantang singkaru ring ilut hin lade ban ni kermen ru AKA ba yadai ban kacong pajpa akan yang jong skim mengisahmat ya jungti akaba dari ya kaba ka jungti namar hakapor election ru iklam tulut ai tenak tahu imton kam ban penni ya kata kabar san ka jungti te ikermen scam ba kan ya jungti bagi ai kita jong ni people party kala kwa kala terang te kublai bun ngin senang esem ngin senang pekpan syakmat abangi apoi hak te kesaka